Juah-juah mau banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, boydeng kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Derang mak deng ku pesakat kami sukuten keluahan en, bersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami deket tegu-tegu mo kami, ibagasen tendim simbadiai di, ibas sukuten enda. Amen. Renungan ta si darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul Ise ngonagabe pistar, si bagian idok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas, pedah bindu telu, ayat 5, soh ayat 12. Janahnat si bagi pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pepituken si mendok. Ulang iye tongko panden ko daripada si tuhunna. Uwei mo Jehovah, janah pesisi mo kejahatan. Bapak inang, pernah lot sada film si merjudul Avenger. Si tersurat ibas film Avenger magahkan pakalima si merkuasa bergeraha mendahi Thanos. Hukum Thanos ibas film enda, si tuhunna merandal ngo. Nggeut ngo iya peluahkan dunia enda narap kini ceda. Tapi pelin mengasangkan kepantasan nasambing ngo iya. Ibentirkan si Thanos ngo deket gabe ceda kumerna kejahatan na. Bagi ngo tupeh mula mengasangkan kepantasan sendiri. Gabe si merandal deket pistar. Kepeken memaing kemagon. Kumernakan idi si penurat pedah. Pesengetkan si penjaka asa ulang iye tong diri na pandin. Gati kalon ngo iya mengasangkan kepantasan na. Deket bakune asang giut kalak bage mengikut mi kade sini ukurna. Kumerdahkan idi boy ngo kalak gabe ndong. Deket odang geluh deket merandal. Ia sendiri pe memaing mago karina pasu-pasu. Deket kepantasan ibas diri karina jelma. Si enggo ibereken debata mendahi kita. Kalak si bagi di, dosngo bagi si Thanos. Kepantasan barang pengantusin si merandal ibas pikiran ta. Oda boy memaing kini merandal mendahikan jelma. Kumernakan idi, ulang mo kita mahangke, dinalako pesakatkan pengantusin ta, mendahi dengan tasi deban. Ulang kita biar lako mendengkohkan kade sinidokkan kala idi. Kumernakan bagi ngo kalak pistar. Imo kalak si oda pelin si dasa pengantusin si merkuasa kalon. Tapi kalak pistar ngeut ngo iya kipe hantar coping na lako mendengkoh. Enmo hukum si tuhun nabe kalak si uwei ni Jehovah. Mersodip mo kita. Menjalo metangkup mo kami mendahi kono Tuhan. Kono ngosim pantas ni ate nami. Si memaing gegoh asa gabe bijak deket pantas kami. Roh moko merian ibas ukur nami. Asa ipuji kami kono inggelu nami. Ibagasan gerar Yesus Kristus. Ipesoh kami sodip deket ele-ele nami enda. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah kibagikan ke aka dengan tasi deban kena. Merkiteken kita karinana nggomo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo si masu-masu kita karinana. Juah-juah mu banta. Shalom. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.